Hayırlı kış, şiver kızı. Kim ulan da? Bulgayır oğlu şuşamı, şiver kızı. Öyle adaştınız mı? Matayım üstünde işip baraydım sizin tavuşunuz yolumdan yazdırdı. Yıldan yazgan yigitlerge bizning bakşayanın davrini yok. Gitesiz de mi indi? Gitem şu. Biraz gına sileşiyindi. Kiregiz bir tiyin yolunuzda bulunuz. Yolum sizin bakşaga tırtıldı, başka bari yolum kalmadı. Miskin. Hazır men burzayını alıp geleyim, o sizge turu yolunu ko'rsatib. Burzayınız hocasına şasa kişilerge demidir ha? O sizge aşağıgan. Siz onu yaratasız mı? Bik. Ay, şu burza yurunda bulsam gilgine uyamның işiginden sizge karap törürüydüm ha. Arttırma, anladın? Gitesiz de mi indi Dilafruz? Oy, isimimni koyan bildigiz. Sıntilayakta sizin isimini bilmeyen kişi yok. İsminizni koşup jırlar jırlıylar. Şulay mı? Jırlap ko'rag'iz hele. Jırlamayın mısın? Jırlayın Dilafruz! Tal direkke var iken, taldan nazik neşke bilir var iken, sifa buyum dinler ışın Dilafruz, neşke bilin kimler ışın Dilafruz, sifa buyum dinler ışın Dilafruz, neşke bilin kimler ışın Denizlerge dinliken, ayağında zıhra yıldız siniken, bu kadadın yüreğine Dilafruz, ut kabındı yüreğinde Dilafruz, bu kadadın yüreğine Dilafruz, ut kabındı yüreğinde Jırama tur. Tik toşığız yamsiz. Ay yorri bizge kotkan tizge, ayran kotkan şulpada. Sigan yigitigiz de ellendi ot katlangan artist tugildir hali. Ayran kotkanda tugil. Yigitigiz bar mı ni? Halle siz prokuror mu? Prokuror bulsam yok gayibigizni bar etip bulmeme şakırıp sıra alır idim. Tansaga şakır. Anladım buldu. Tansaga şakırsam kilirsiz mi? Sizning ovulga mı? Ha yok, bugün men sizning ovulda konam. Demek klubga kilirsiz mi? Jay kuni klubga sizning ovul yigitlarigina yuridir. Siz kaya yurisiz? Siz ko'rmagan jerga? İzlep tapsam ne bulur? Iki yog'ig'iz o't bo'lar. Vay jani, sizning atigizning qizi begrag usal ekan. Usal qizi, bu Rashidga ne ishin? Bakşabızda olmağaçlar var, keşke kirmestin işin. Kızarıp pişken olmağa sandıgaçının көзі тішкен. Кәшәгә Рәшәткә булса да сандугачка киртә юк. Усал кызый сезнең янга ышып кына менсәм ярыймы? Ышып, менеп карагыз. Уй, булды гына. Dilafruz, тукта. Анигә этләре бар, Пушу. Ахир нигә киләсең? Ey, ахир син бигрәгендә күрәүем булды, шеп менеүем булды. Өзің білесің, ахир мен үзіп алырға көніккен. Көрсет, нәрсе үздіңсің. Олай тезгіне болмай ол. Міне біз Сажида білен 3 жыл жүрейміз. Әлі кешегіне бірінші мәртебе убыштық. Yok, ахир неға болса, бүгін болсын, қазір болсын, yok есе, мен өләм біттім кейді. Бар, алайсың, бар, үз. Мен кеттім. Мен кеттім. Ахир, тоқта, сеннен башқа іш пішмей, не ішлейміз? Башта, матайны бізге қойтарып қойық. Бәлки Сажиданы көрірміз. Ол Dilafruz'дің яқын досты бір жайында бар. Айда, кеттік. Тоқта, ахир. Кетме тұр. Неге? Матайымның қабылмай тұрған ғадаты бар. Тұр түшірсің. Айда, айдан бейт қабылмай. Айда, тұр. Патырақ тұр, ахир. Патырақ тұр. Сән тезірек қабына ол. Айда.
Minalı sultanlar bulasam, seni zifat allar bulasam. Minalı sultanlar bulasam, seni zifat allar bulasam. Kallar tanrı hanlavanı kük, seremeni hanlar bulasam. Kallar tanrı hanlavanı kük, seremeni hanlar bulasam. Sönmez sürülemez idem, yatma sürdürmez idem. Sönmez sürülemez idem, yatma sürdürmez idem. Beredeki güllerine şillere gidermez idem. Beredeki güllerine şillere gidermez idem. Матур жыр. Миңа да шый. Исәмсіз. Исәм Жәмил. Әлі мен іштен қайтып келейдім. Біздің йорт ашамы? Умарташы болу ышымысың, Жәмил? Шамаған ішін неше кетіп ішлейсің енді аны. Умарта құртлар бет алар кіші кебі ақылды сөйлешірге тіллері гіне yok. Хайыр, тіллері болмаса да бірсін-бірсі аңлайлар. Қой ашығасың? Кетерге уақыт. Тынышы ку? Неге күлесің? Сен менің неге күлгенімні біл? Сеңа бәлки қызықтыр? Сіңа қызық түгел ме? Yok түгел. Неге қызық түгел? Міне шулай түгел. Қолыңдан енді китап ал, Жәмил? Китапханадан алғайды. Міне оқып шықтым. Илтіп тапшырға керек. Қызық ма? Қызық. Сен биыл да сабан тойына шығасың ма, Жәмил? Сабан тойына неше қаласың енді? Сен ел сайын сабан тойына ат жегіп барасың. Неге машинаға ғана отырмайсың? Атла бару көңілірек. Менің де атқа отырып барасың келе. Үйіме келіп алып кетерсің ме? Неге дәшмейсің? Әлі отыртып алып барасың келме ме? Сенің менен башқа да алып барушыларың байтақ тұр әлі. Кімдер? Егітлерің буа бар бұттыр. Әлі санадың ма? Бек керегі бар еді де, Біздің ауыл қызлары сенелер сен біреуге де яратам деп әйткенің yok дилер. Дұрыс ма? Әмі сенің әйткенің бар мısın? Әйтірге жинам. Кімге? Мені яратам деген кішіге. Алай деп әйтушілер бек көп болыр. Шын жүректен әйтуші біреу гына болар. Міне бұл китапта міне yazılған. İçimdeki sırrımны kişilerge yetirge kurkan deyilgen. Neçe yıl izgi kurup yürgen sırrımdan ayrılsam boşap kalırmın. Dünyada yaşamının kızıqıp terkibik deyilgen. Kimge de bulsa özünün sırrını aytırsın ya, o senin sırrından küler. Sen aytıp qara, belki gülmez. Min yaratkan kızның benim sırrımdan küleşegin min bilem. Sın til bilen etmege sen yaratkan kız senin yaratımını koyan bilsin de. Bilirge tiyiş. Belki biledir de sen aytkanını kütedir. Kütmegenin yakşı bilem. Oy bek köp bilesin şu sen, akıl iyesi. Bolsa, Asin iser mine şul mine. Nerse? İser. Asin urman şurayası. Ғафу итігіз, Дилафрус Хафизовна. Кіші хислерінен күлу, татар тілінде ітлік деп атала. Топас сөзім үшін ғафу итігіз әлбәтті. Anlayın yigitler, sizin men alıp gelirge ne hakkınız var. Sözümde tırdım, kildim. Tırdım, kildim. Amına biz. Siz de sözünüzde tırgansız. Rahmet. Qora qız әлі жігітлер. Нәрсе бізден күле ула? Нәрсе күлесіз bizden? İsen misiniz yigitler? Eyde güzeli, eybetlep kırasıyla şigel, ha? Sen qısılma, sıtılırsın. Amur. Şakur tilingni toy. Ey. Qora endi Amurdo'z, o'zing ko'rib turasың malay. Mening o'rinda bo'lsang, mana sen nishariing ekan u. Sen rahat, jonda. Yara.
Ayda güzel yigitler, basınız hele. Tak, buna bulay ol yigitler. Siz 1, 2, 3, 4 Dilafruz bir o'zi nishlasin. Buna menim bilan kengashdi da borg'isini da chaqirib, oradan ko'nglini shog'ini saylab olirga bo'ldi. Dilafruz Hafizovna, rahim etigiz. Men ul turda bilan kitaptan da o'qiganim bor. Qachondir qizlar yigitlarni saylab olganlar. Lekin bitalar xon qizlari bo'lgan. Xon qizına yaraganni Hafiz qizına yaramaymi nima do'stim? Dünya. Ye, saylayın da sayla. Shulay, men hunarli yigitni yaratam. Albat etib jırlasın da ul, izdirib deyisin de. Benim mototsikl var. Ya, Shakur, İngilek sen ko'rsat hunaringni. Lay. Güt. Abin esselam et. Baban oturmaya gelsin, yarayım mı? Ola sen muhabbetingni babama anlat. Anlatırım elim sana. Eğlenirsin, tulganırsın, koytırsın kullarıma. Kara urman üsken bulur, koytası yollarına. Mine şu aydıp jırlarım elim sana. Rahmat, Shakur, rahmat. Kiyevler spiskasinden birisi sızıldı. Ya, siz G'alim abim, sizni hunaringizni ko'rsatirga tilagingiz yo'qmi? G'afur etdingiz Dilafruz Hafizovna. Men u yoshdan o'zgan endi. Ola bulg'ash G'alim abi nindi muhabbat turida silisizsin siz. Yo'q bit u sizda. Vah! Mana suduruz. Ya, siz Ismoil. Menga bir qiziq bo'lib ketdi hali bu Dilafruz. Shulaymi? Ko'p qizlar bilan ko'zga-ko'z qarashib silashganim bo'ldi. Billahi mana agarda sening meni yaratganingga ishonsam, qishqira jırlar edim, tagari bir edim. Tek sen meni yaratmaysan. Yo'q shu. Sashida. Mana oxir bitta. Ya, sen Jamil. Sening menga aytir so'zing bormi? Yo'q. Nega aytingni biror so'z ko'rsat yigitligingni? G'afur Dilafruz men tili tugul. Birgina sekund qabulsa-da tili bo'l endi Jamil. Mening sening tili vaqtimni ko'rasim kela. Boshqalar tilirganda negasin? To'xta Jamil. To'xta. Sen mening sirimni eshitmading. Eshitganlar uchun pek zo'r rahmat. To'xta Jamil. Men yaratdim seni. Mana sen ama? Barabash. Dilafruz. Durustmi bu? Alla o'yinning davomimi? Durust. Ko'pmi ketdim. Ko'zimga qarab yaratam deb aytmadim. Bugun aytishmasam. Aytindi. Yaratam Dilafruz. Yaratam. Dağlar bulasam, sine sıfat Allah bulasam, Minala sultanlar bulasam, sine sıfat Allah bulasam, dağlara tanrı hanlaban kız.